phezu kumphongolo ukuze angafi ngoba ngiyakubonakala efini phezu kwesihlalo somusa. Lithi angangena endaweni enjani engcwele ngalo bezwakala ngaphambi kwesiphakathi kwesihenqo bezwakala kusho ukuthi engcwele ngamagama ufaka ukuthi engcwele ngale angangeni njalo ngoba uyobonakala esihlalweni somusa. Siyazi ukuthi isihlalo somusa sasendaweni engcwele ya kuthi angangeni njalo ngoba yilokho uNkulunkulu la ubonakala khona, inkazimulo yakhe iyobonakala khona. U-Aroni kangene endaweni engcwele nalokho iduna libe ngumnikelo wesono nenqama ibe ngumnikelo wokushiswa, embathe ibhantshi elingcwele lelinene, abe nebhulukwe lelinene emzimbeni wakhe, abhince ibhande lelinene, afake isigqoko selinene. Lezi zizimbatho ezingcwele uyakugeza umzimba wakhe ngamanzi azimbathe. Okokuqala lokho lithi wayifaka yini ilineni lonke. Ngiyakhumbula ukuthi kunemberitshisi ayifaka ithayithi bese efaka ilineni bese bopha ngebhandi bese efasa la ikhanda futhi ngenede ilineni kuphela lelo ubani lenko inkonzo leyo bezwakala uyongena endaweni. Thatha emhlanganweni wabantwana baZeli izimpongo ezimbili zibe umnikelo wesono nenqama ibe umnikelo wokushiswa. Kuyacaca lokho angithi? U-Aroni kanikele ngenkunzi yomnikelo wesono ngenxa yakhe. Oqala uzokuba owakhe umnikelo azenzele yena nendlu yakhe ubuyisana. Incwadi yamaHebheru iyakhuluma lokho ithi ke umpristi ubekwa kumpristi wayenze njani angene. Lithi uJesu yena wengenasono akadingi ukunikela ngomnikelo. Bizwana Aroni kanikele ngenkunzi umnikelo wesono ngenxa wesono engenxa yakhe azenzele yena nendlu yakhe ubuyisana. Wenzele ubuyisana reconciliation amagama esingisi bathi atonement. Wothatha izimpongo ezimbili azibeke phambi kukaJehova ngasemnyango wethende lokuhlangana. U-Aroni uya kuthende lokuhlangana kusho ukuthi itabernacle before azongena kulo bezwakala. Usengenile egcekeni usezomisa manje kuphi endaweni la kunezinsika ezo5 khona bezwakala. Wothatha impongo ezimbili azibeke kukaJehova ngasemnyango wethende lokuhlangana. U-Aroni uyakwenza inkatho ngezimpongo ezimbili, enye inkatho ibe ngekaJehova enye inkatho ibe ngeka-Azazeli. Inkatho ke wethatha imabethi inkatho wethatha i-Urim kuthiwa i-Urim nani bayikhumbulayo? I-Urim ne-Thurim lamatshe ayithiwa efana amadayisi ayifakwa la esifubeni bezwakala. La ayifakwa lesifubeni awathatheka awashayeke ukhetha ukuthi yiphi zibiswe lezo mbili ukuthi yiphi ezothwala izono zabantu u-Aziyeli ziyehlane, yiphi ezobulawa igazi layo lingene ngaphakathi yona ishiswe ngaphandle kwezwakala. For bathi ke mayisikhethiweke seziyakhethwa kwezwakala. Aroni wanikela ngempongo edliwe inkatho kaJehova anikele ngayo ibe ngumnikelo wesono. Ledliwe inkatho bekaJehova uyoyenza ibe umnikelo wesono. Kepha impongo edliwe inkatho kaAzayeli iyakubekwa phambi kaJehova isezwa ukuba kwezobusana ngayo ithunywe ku-Azelihlane ngamagama yokukhuluma izono zonke zoyithupha ezikwazi. Lenye izobulawa kuyona lenenye iyethathwe ihambe nani nezono. Khona ngikhulumile kancane last time ukuthi ngalonyaka uJesu afa ngawo mabekhanda kusho kulonyaka lo angithi uJesu wafa ngephasika. Uma sekufika lo mkhosi lo ngenyanga ka7 ngizwakala sebenza lo mkhosi lo Day of Atonement bathi bayayithuma bathi yabuya mawufunda incwadi zaboJosephus ayihambanga yabuya bayithatha bathi bayihambisa yabuya izange ihambe okhomba ukuthi izono asathwalwa yini isilwane wa-Azazeli bezwana iskepgoat kodwa ufilo othwalayo njengoba nobani noJohane uyasuthi bukani kuJohn 1:29 bukani udlu kaNkulunkulu elithwala izono zeso bakwazi ke bona bezwakala ngoba noma babe ngakhuluma babazi
ukuthi why akhulume kanje iqiniso ngempela ukuthi leyana yabuya noma baba ikhulumela phansi yabuya ayithwalanga leni iyazithwala kezwakala ukuthi iminyaka emnganani kwenzekile lokho iqiniso liyavela uBishop Umkhosi wathi uyazi abantu bagela umhlola bakhipha imali babhadala umpriest omkhulu yalo inkosi yamaRoma Pilato uthi angababulali nababa begada isidumbu sikaJesu enzela ukuthi ivalo le ndaba ingakhulumi wathi kuBishop Umkhosi uyasini okwaku Archbishop Umkhosi wathi uyazi thini wamusa imali yakhe ngoba sesiyazi namhlanje nokuthi ngempela awukho owathatha isidumbu senjani wavukela iJesu akekho wasintshontsha nokuthi yena wakhipha imali bamthenga sesiyakwazi namhlanje ngoba iqiniso ngeke ulifake kakhulukazi kankulu bathi bamosa imali yabo sesiyazi namhlanje sizaba zabana bamukwa yabuya ayisathwala izona okay bese kuthi uverse 11 uAaron wonikela ngenkunzi yomnikelo wesono ngenxa yakhe azenzele yena nendlu yakhe ukubuyisana ahlabe inkunzi yomnikelo wesono engenxa yakhe wothatha umcengezi womlila ongcwele amalahlo omlilo ase-altari phambi kaJehova izandla zakhe zigcwele impepho ephuthukayo icolisisiwe akulethe phakathi kwesihenqo abeke impepho emlilweni phambi kaJehova ukuba ifu lempepho lisibekele isihlalo somusa esiphezulu kofakazi ukuze angafi ithi uyothatha impela abafana lento abayenza abafana bakhe bathatha umlilo angazi babe uthathe ithi yena uyohamba uyothatha kuphi eAltar lethusa athatha amalahle lapho athatha impepho le afake phakathi bese yangena ayi-altar lempepho afike abeke khona bese uthi impepho le yakhuphuka isingene ngale isebekele isihlalo somusa bese ke athabathe kulo igazi lenkunzi afafaze ngale isihlalo somusa ngasempumalanga ngomunwe wakhe ngaphambi kwesihlalo somusa afafaze ngegazi kasikhombisa ngomunwe amagama uyofafaza kuphi esihlalweni somusa kangaki kasikhombisa ngomunwe wakhe abese hlaba impongo yomnikelo wesono ngenxa yabantu alethe igazi layo leyana bokwe yakhe mase ezohlaba lena aletheke igazi layo ngaphakathi kwesihenqo kushuthi ngale enze ngegazi layo njengoba wenza ngegazi lenkunzi afafaze ngale isihlalo somusa ngaphambi kwesihlalo somusa enzele indawo engcwele ukubuyisana ngenxa yokungcola kwabantu bakwa-Israyeli nangenxa yeziphambeko zabo ezonweni zabo zonke azenzele njalo nethende lokuhlangana ahlambulule nethende lokuhlangana kwezwakala elihlezi lapho elihlezi nabo phakathi kokungcola kwabo akuba khona umuntu ethendeni lokuhlangana nxa engena ukwenza ukubuyisana endaweni engcwele azaphume azenzele ukubuyisana nendlu yakhe nebandla lonke lakwaIsrayeli ngamagama kube khona umuntu la ngaphakathi kwezwakala bonke baba ngaphandle kuba uyena kuphela ongena ephuma kwezwakala endaweni engcwele nasendaweni engcwele uyakuphuma aye ealtari liphambi kaJehova ialtari lami lebrasi lelo azenzele ukubuyisana athabathe kulo igazi lenkunzi nakulo igazi lempongo alibhece ezimpondweni zealtari ngazonke uyakulifafaza ngegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe alihlambulule alingcwelise ekungcoleni kwabantu bakwaIsrayeli uyobe sesuka lapho eseyofafaza leli kasikhombisa kwezwakala alihlambulule ialtari kwezwakala kusho ukuthi azisibekele izono zabantu eseqedile ukwenzela indawo engcwele kwezwakala ukubuyisana nethende lokuhlangana nealtar uyakunikela ngempongo ezwayo Aaron abeke izandla zakhe zombili enhloko yempongo ezwayo avume phezu kwawo bonke ubuphi babantwana bakwaIsrayeli nesiphambeko ezonweni zabo zonke akubeke enhloko yempongo ayithume ngesandla somuntu olungisele lokho ukuthi le mpongo thobani uAzayeli noma kuyaphindaphindana lokho kwezwakala kodwa mawufunda uzokwazi ukuhlukanisa kahle iye kwanhlongasibi bayiyeke impongo ehlanu bakhe ngamanzi endaweni engcwele agloke
izambatho zakhe aphuma anikele ngomnikelo wakhe ukushisa nangomnikelo ukushiswa kwabantu azenzele yena nabantu kubuyisana amanono omnikelo wesono uyakushisa e-altar ovuma izono ovuma ukuba impongo iye ku-Azayeli uyakuhla othatha lempongo ahambe nayo uyakuhlanza naye agezwe kezwakala inkunzi yomnikelo wesono impongo yomnikelo wesono elangeniswa igazi lawo ukwenza ukubuyisana endaweni engcwele ziyakukhishwa ngaphandle kwekama kushiswe ngomlilo isikhumba zazo nenyama yazo ukuthi le okuyona ithwele izono zonke zika-Israyeli othatha igazi layo lawo ungena endaweni engcwele ngcwele iyothatha yona ishiswe ngaphandle nesikhumba sanayo hayi e-altari la bezwakala lethusi kodwa ngaphandle bezwakala la iyolahlwa khona ozishisayo ohlanza izingubo zakhe ageze umzimba wakhe ngamanzi andukuba angene ekama bese-ke ungayifunda yonke-ke la kodwa manje sengifuna ukufunda u-32 umpristi oyakugcotshwa ahlukanisele abe ngumpristi esikhundleni sikayise uyakwenza ukubuyisana afake izimbatho zelineni izambatho ezingcwele enzele indlu kaIsrayeli ukubuyisana enzele abapristi nabantu bonke bakwa-Israyeli ukubuyisana lokho kuyokuba isimiso saphakade la sibona khona la ukuthi ambathe izambatho zakhe uvesi bani loyo nakungasaboni la u-24 uyawugeza umzimba wakhe ngamanzi endaweni engcwele agqoke izambatho kusithi izambatho yilezi ezinjani lezi ezihle ayothi mase eqedile seshisa amanono bese yaphuma-ke esebusiswa u-Israyeli kuba ifundeka ngesingisi ibizozwakala kangcono kodwa nala iyezwakala iyaphenduphenduka okwesibili engakusho-ke ukuqedela ukuthi-ke number 1 uma engena enza yonke inkonzo weqala enze ngokwakhe bezwakala athathe inkunzi leyo ayihlabe angene negazi layo egqoke ilineni bese yaphuma bese yajika futhi azobeka lezi eziyithunga izimbuzi masoke izimbongone abeke ushaya inkatho ngazo masishawa inkatho kube ka-Azayeli ezothunyeshwana ithwala izono zabantu bese uba yile ezothwala izono zabantu ibulawe igazi layo lingene phakathi uzovumisa izubeka so avuma izono zazo bese yabulawa leni ihambe yehlane leni ithathwe igazi layo linjani lingene ngaphakathi endaweni engcwele kasikhombisa bese yaqeda lapho uyaphuma lapho useyaphuma futhi uma eqeda-ke egcineni esenza yonke lento bese ehlambulula i-altari ahlambulule itabanakele ahlambulule nazo zonke izitsha ezikhona bese bazi ukuthi unyaka uphelile izinto zonke zihlanjulwe ngani ngegazi yena-ke bese ethatha amanzi lawa niyakhumbula esithole leso bezwakala bese yahlanza qede bese egqoka lezi ngubo zakhe ezinhle useyaphuma usephakamisa izandla zakhe usiyambusisa ku-Israyeli useyahamba izono zakhe zonke zinjani zisibekele inkonzo eyenziwa ngani nge-Day of Atonement ngesingisi bathi kwakwenziwa yini inkonzo yokubuyisana inkosi yomsake inibusise amen